Sveća je predmet valjkastog oblika izliven od voska kroz koga je provučen fitilj. Služi kao izvor svetlosti, a svoju funkciju ostvaruje plamenom koji nastaje sagorevanjem fitilja. Sveće se koriste za osvetljenje i u bogoslužbene svrhe. Sveće se u pravoslavnoj crkvi koriste u bogosluženju, a vernici pale sveće za upokojene, za zdravlje svojih najbližih i za krsnu slavu. Kada prislužujemo sveću za spokoj duše, prekrstimo se i izgovorimo: Seti se, Gospode, usnulog sluge tvog ili slugu tvojih, i podari mu večno blaženstvo, zatim poljubimo sveću i prislužimo je. Za upokojene sveća simbolizuje da je duša umrlog prešla iz zemaljskog života u večni život, život svetlosti i istine, gde sija svetlost lica Božijeg. Za zdravlje prekrstimo se i izgovorimo: Seti se, Gospode, sluge tvoga ili slugu tvojih, i podari mu zdravlje, sreću i napredak, zatim poljubimo sveću i prislužimo je. Ne postoji praznik ili dan kada se ne prislužuju sveće za upokojene. One se prislužuju i na Božić, Vaskrs ili bilo koji drugi praznik. U narodu postoji mišljenje da u gorionicima gde se prislužuju sveće, gornji deo je za zdravlje, za žive, a donji deo gorionika za upokojene. Ta podela je veštačka i nema smisla. U Bogu su svi živi, tako da se može prislužiti sveće za zdravlje i u donjem i gornjem delu gorionika. To isto važi i za upokojene. Sveća treba da je od čistog pčelinjeg voska. Kao što pčela skuplja mirisni sok i polen sa raznih čistih i mirisnih cvetova, tako i molitva vernika i njegove porodice treba da potiče iz njegovog čistog srca i neukaljane mirisne duše. Svetlost sveće predstavlja simbol božanstva, jer Bog u koga mi verujemo, Sveta Trojica, živi u nepristupačnoj svetlosti. Gospod Isus Hristos je nazvan sunce pravde. Svetlost sveće označava svetlost Hristovog evanđelskog učenja koje nam osvetljava životne puteve. Svetlost sveće daje toplotu i označava toplotu, to jest toplinu naše molitve i naše ljubavi za onog svetitelja ili čoveka kome palimo sveću.